Muraho neza, ikaze kuri Urban Point. Tugiye kureba mu buryo bwimbitse uko Operation Absolute Reserve yafashwemo Nicolas Maduro yagenze yose. Kora subscribe nonaha mbere yo gukomeza video. Iyi yari imwe muri operasiyo za gisirikare zikomeye, ziteye ubwoba kandi ziteguwe neza zabaye mu myaka myinshi ishize. Ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Special Force zagabye igitero cy'ijoro zigafata perezida wa Venezuela Nicolas Maduro mu gikorwa cyiswe Operation Absolute Reserve. Iki gikorwa cyakozwe mu byiciro bitatu by'ingenzi, buri kimwe kigira uruhare rukomeye mu gutsinda iyo misiyo. Icyiciro cya mbere, gukusanya amakuru y'ibanga intelligence. Amerika yakoresheje amakuru aturuka mu bantu bari imbere muri leta ya Venezuela. Dukurikije amakuru yatanzwe n'itangazamakuru mpuzamahanga, CIA yari ifite umuntu wayo w'imbere muri guverinoma ya Maduro guhera muri Kanama 2025. Uyu muntu yahaga CIA imyitwarire ya Maduro aho yagendaga hose, igihe yagaragaraga n'igihe yakoraga ingendo, abantu bavuganaga nawe n'andi makuru y'ingenzi, harimo n'ibyo yariye n'aho yari aherereye igihe cyose. Ibi byatumye Amerika igira ikarita yuzuye y'ubuzima bwa Maduro bwa buri munsi. Hifashishijwe ikoranabuhanga rihanitse, Amerika yumvaga telefone za Maduro, ibiganiro kuri radiyo, aho guhamagara bituruka n'aho bijya. Ibi byatumye bamenya abari mu itsinda rye rya hafi, abayobozi b'ingenzi bamufasha, ibyo baganiragaho n'imigambi yabo. Amerika yakoresheje drone ya RQ-170 Sentinel. Iyi drone ikora ikintu mu ibanga rikomeye, itabonetse, itumvikanye, utamenya n'aho ikunze kugaragara. Iyo drone yari ihagaze mu kirere cya Caracas nijoro, yakusanyaga amakuru y'amajwi, yanarebaga hasi hifashishijwe kamera. Ibi byatumye Amerika ireba imodoka zigenda nijoro, abarinzi b'aho Maduro yari, inyubako nuko zirinzwe. Icyiciro cya kabiri, kurangiza ubwirinzi bw'umwanzi mu kirere, icyo bita CEID. Ikibazo gikomeye cyari gihanganye n'ingabo za Amerika cyari S-300 missile system ikorwa mu Burusiya. Iyi misile ifite radar ikomeye cyane, ishobora kubona indege cyangwa helikopter kure cyane. Yashoboraga guhanura indege za Amerika. Igisubizo cya Amerika yakoresheje FA-18 Growler ituruka muri US Gerald Ford, ifite ubushobozi bwo kujaminga radar, kurasa AGM-88 HARM missile, ikurikirana radar y'umwanzi. Iyo radar icanye misile irahita iyigana, ibituma abakozi ba S-300 batinya gucana radar. Ibi byatumye ubwirinzi bwo mu kirere bwa Venezuela bucika intege. Ikirere kiba gifunguye ku ndege na drone za Amerika. Icyiciro cya gatatu, igitero cya helikopter ku kibuga cya Maduro. Ibikoresho byakoreshejwe, Amerika yakoresheje MH-47G Chinook helikopter ikomeye cyane, MH-60M Black Hawk zaturutse ku bwato bw'ibanga bwa MV Ocean Trade. Mu mashusho yafashwe nijoro, hagaragaye helikopter zigera ku 9, ebyiri zari Chinook, izindi zari Black Hawk. Ingaruka n'akaga, ingabo zahuye n'ikibazo gikomeye.
Manipad, misile iraswa n'umusirikare ku rutugu. Venezuela yari ifite misile 5,000 za SA-24 Igra. Amashanyarazi, imisozi miremire ikikije Caracas. Abapilote bagendaga ku butumburuke bwa metero 60 kugeza kuri 80 gusa, bakoresheje amarineti areba nijoro bita night vision goggles, biringiye radari zo ku butaka. Igitero nyirizina, ingabo za Delta Force zamanutse ku migozi zinjiye mu kigo cya Fort Tijuana. Zari zizi neza aho buri cyumba kiri, bari bamenye aho Maduro ashobora guhungira, safe room. Ibi byashobotse kubera imyitozo yamaze amezi menshi, gukora inyubako y'ikigereranyo cyo bita mock-up, kwiga santimetero imwe ku yindi y'aho bari bagiye kugaba igitero. Kanda subscribe, like kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comment. Nyuma yo kumufata, bamujyanye mu majyaruguru, bamushyira mu bwato bwa USS Iwo Jima, bamujyana muri Guantanamo Bay, hanyuma ajyanwa i New York guhabwa ubutabera. Operation Absolute Reserve igaragaza uko intelligence ihabwa agaciro, uko ikoranabuhanga rihanitse rikora intambara, uko operasiyo za nijoro zikorwa mu bwitonzi bukabije. Ni igikorwa cyerekana ubushobozi bukomeye bwa US Special Force, uhuza amakuru, ikoranabuhanga n'ubunyamwuga bwo hejuru cyane. Murakoze cyane, turongera tubonane mu yindi video nziza cyane.